Modhoram Lake Theasar Buramen Penbukulia Sport Association Club League Football Championship Kapidopon. Lakhakre Silangpher constituency Hawarlong Pini Niphai Koira Troxier Nibukulia Patua Klamalong Karlitang Sarthi Lektheamen Pen EM Modhoram Lake Thea Hin Pen Kechengsi Bukulia Sport Association ang Kangan Club League Football Championship Kapidopon. Labangso Football Championship Kapidopon along Bukulia Sport Association at Tumsi Chipaterpi Ponsi ing Samjin Pen Pathupon. Kechengsi Kapatupon at Timamen Laki Football Club along Komaji Lapen Veteran Football Club at Tumpensi Pathupon lo. Lapen ke Bukulia Sport Association ke parlo ang kang an club ang bong pensi player ing Waiponsi Bukulia ang kang mati Langpher Club Seng Thusi akang tuyang deng kacipatia phansitame chisik pon padonang ji puta alang li KACM Modhoram Lake Thea Hin Pen pherang ke athengno nang than pachini dun. Lapen nona mat ke alang li aklap tina phan football pumpum sitame ron ponlo an parta moki hai tuma phan mati winner prize bangke tangka suri koi with trophy lapen runner up prize bangke tangka suri cap with trophy lapen boot set jersey set sitame aki joy pen winner lapen runner up atuma phan ke ron padu ponji puta lamchak chipitikang. Labangso Football Championship opening match along Alohi Sarpo Aman Penang Chitong Dun Lake KACM Mate Local MSC Modhoram Lake Thea Bukulia Municipal Board Chairman Hemsing Teron VDC Chairman Noren Kiling BLCC Chairman Bipul Bora Lapen ke Thekiding atum nang Chitong Dun. Walang komaji pen Samiamlen Phangchupi Kido Live. Ini tumda walang komaji mate Bukulia Sports Association hin bensi labangso pathu bangge ke pathu kon pini ke chengsi no labangso ke pathu lage karlitang nili ham ke sar no karlitang sar to ke amen bensi club league ke pathu kon no paso club league no labangke prize money do paso tournament no jadi labangso club league labangson amat aduga tim kre hini aladak nanggo dulu kanili tum tim kre foxian target and hadi tim kre foxian bagji nili tum ladak labangso club league people labangke dalo non ke bangi la messi cup no masana solo cepati tu no kan itu si kopila wama solo keceng polo non club league lo mesini tu cepat semua teman-teman akan cerita tentang pasal misal satu kalau bangkai ini misi tim pun naik ko, pasal tim itu bangsi, kalau tim nalo kapal kami, pasal nara bangkai cepat itu. Ini tentang Bukulia Sports Association ini bangsi, sambil la bangso atau namanya bangkai jadi pon itu. Ini bangkai ini ko, la bangkai ini itu Social League pinama didi knockout kali pasu itu lah poin semua kata tu kalau lakukan mau pasti ni kita yang tu mana bang kau ibat tu dan sampai dalam tahun depan kau nak pergi kalau sini mana bang kita itu kita Bukulia Sports Association so patrol lama sudah sir winners tuhan winner ke 20,000 lapen with trophy doko lapen runners up tu mana bang ke 10,000 lapen with trophy